Bueno, como yo no sé nada de sancocho, tenemos a Lane que nos va a explicar cómo se come. Por lo que me ha dicho, what she has told me is that you take some rice. Tomamos un poquito de arroz y lo mezclamos con nuestro sancocho. And you mix it with your De sancoche, the chicken, de res the beef, y vegetales o víveres. and whatever vegetables there are. But, ¿qué pasó con este y cuándo se come este? And of course, she's also going to do something with the pear. No, as Jamaicans, we don't have pear with soupy dishes. So we're going to do something con este. A ver cómo se sale. Y después lo voy a hacerlo yo. Pero antes de todo, but before everything, you know, we have to see the maestro. La maestra va a hacerlo. She's going to do it. So she Tomamos un takes... poquito de aguacate. So she takes a bit of the pear, and look